Novi Manchester United me plaši. Nešto se desilo protiv Atletico Madrida što je većina ljudi potpuno propustila. Da, Manchester United je pobedio 2-1, ali rezultat nije ono što bi trebalo da brine navijače rivala. Manchester United je bio superioran nad Atleticom. Manchester United je bio bolji tim. Senzacionalan fudbal protiv Diego Simeonovog Atletika. Michael Carrick nam je dao prvi pravi pogled na fudbal koji pokušava da izgradi. Vezni red koji kontroliše utakmice umjesto da ih juri, nemilosrdni visoki pressing koji forsira greške visoko na terenu i 19-godišnji čudak iz akademije koji je igrao sa nivoom smirenosti koji jednostavno ne bi trebalo da postoji u njegovim godinama. Ovo nije bila samo još jedna prijateljska pobjeda, izgledalo je kao početak potpuno drugačijeg Manchester Uniteda. Andre Santos, 48 miliona funti dobro utrošenih Chelsea, je prodao Unitedu igrača zbog kojeg bi mogli da požale u roku od godinu dana. Andre Santos, 22 godine, koštao je United 48 miliona funti i protiv Atletika izgledao je tačno kao igrač za kojeg su mislili da potpisuju. Razbijao je Atletico vezni red prodornim pasovima iznova i iznova. Ne samo jedna srećna lopta napred, već ponovljeni obrazac pronalaženja rupa između linija i trenutnog kažnjavanja. Veoma rano u utakmici odigrao je pas koji je raščešljao vezni red. U svakoj prijateljskoj utakmici tokom priprema vidjeli smo Santosa kako igra pas koji je razbio formaciju protivnika. To je deo koji se propušta kada se priča o progresivnim pasovima. Nije reč o jednoj sjajnoj lopti, reč je o ponavljanju sve dok protivnik ne može da postavi formaciju. Ono što je iznenadilo ljude više bila je njegova odbrana. Santos je čitao igru bolje nego što biste očekivali od nekoga njegovog uzrasta, dobro tajmirajući startove i retko bacajući se u izazove koje nije mogao da dobije. Birao je momente, ostajao strpljiv i razbijao Atletikove napade pre nego što su izgradili bilo kakvu brzinu. Za 22-godišnjaka koji tek stiže u novi tim, ta vrsta discipline obično se ne vidi tako rano. Mason Mount konačno pravi pored njega. Mason Mount je izgledao kao drugačiji igrač. Raspoređen u dubljoj ulozi umjesto na poziciji desetke koja ga je progutala 2 sezone, Mount je konačno imao prostora za rad. Uzimao je dodire poluokrenjavajući se, pomerao loptu napred sa svrhom i izgledao udobno primajući pod pritiskom na načine na koje nije izgledao od vremena u Chelsea-u. Spuštanjem dublje oslobodio ga se tereta zamjenjivanja Bruna Fernandeza, poređenje koje nikada nije imalo smisla i nikada neće. Zajedno Santos i Mount izgradili su nešto što United nije imao godinama, pravu izmjenu igre. Jedan dodir, 2 dodira, brze kombinacije kroz sredinu koje su razbijale Atletico vezni red. Nije izgledalo forsirano. Izgledalo je prirodno, kao da 2 igrača već razumeju jedan drugome tajming bez potrebe da razmišljaju o tome. I evo detalja koji je najvažniji. Ovo nije bio jednokratni slučaj. To partnerstvo se pokazalo u svakoj prijateljskoj utakmici tokom priprema do sada, ne samo na najtežem testu protiv Atletika. Doslednost kroz različite protivnike i različita stanja utakmice je pravi signal, ne bleštav nastup od 20 minuta. Shalisi, 19-godišnji fenomen, ali koliko god Santos i Mount bili dobri, nijedan od njih nije bio najbolji igrač na terenu tog dana. Igrač koji je zaista ukrao predstavu nije bio ni jedan od skupih transfera. Shalisi ima 19 godina i njegovi brojevi iz te utakmice čitaju se kao igrač koji ima duplo više godina. 72% preciznost dodavanja, 100% preciznost šuteva, 7 povrata lopte i penal koji je izazvao isključivo svojom driblanjem. To nisu brojevi igrača ekipe koji dobija nekoliko minuta da opravda mesto na klupi. To su brojevi nekoga ko kontroliše duge periode utakmice protiv Simeonovog tima koji ne dijeli lak posjed. Penal je vredan posebne analize. Lacey je uzeo loptu malo van 16-terca, pomerio težinu u jednu stranu brzom varkom tela i Atletikov odbrambeni igrač potpuno je naseo. Jedan dodir kasnije, prostor se otvorio i odbrambeni igrač nije imao drugog izbora nego da ga sruši. Nije bilo sreće u tome. To je namjerno stvoren moment izgrađen iz driblinga, koji većina igrača njegovih godina još uvijek nije ni počela da trenira. Igra sa niskim centrom gravitacije, koji ga čini teškim za obaranje. Njegova kontrola u skučenim prostorima dozvoljava mu da uzme dodir koji većina odbrambenih igrača ne može da pročita na vreme, ali deo koji se ističe više od svega ovoga je smirenost.
Ne igra kao neko ko pokušava da dokaže da pripada. Igra kao neko ko već zna da pripada. I ta vrsta smirenosti sa 19 godina obično treba godinama da se razvije, ako se uopšte pojavi. Carrick mu je 2 puta poveri ulogu desetke i to nije mali detalj. Nije na krilu da vidiš šta možeš. Ne, ti ćeš biti čovjek koji povezuje vezni red sa napadom. Ta pozicija je progutala igrača akademije pre njega. Jack Fletcher se mučio tu. Mason Mount se mučio tu pre nego što je spuštanje u dublju ulogu rešilo većinu njegovih problema. Lacey je prvi koji je izgledao kao da pripada tom dresu bez skupljanja pod tim teretom. Ovo nije ni priča od jedne utakmice. Ovo je 3. uzastopna prijateljska utakmica na pripremama gdje je Lacey bio istaknuti igrač. Različiti protivnici, različita stanja utakmice, isti rezultat. Taj obrazac je ono što pretvara obećavajuću cameo ulogu u pravi razgovor o minutima u prvom timu. Carrickova hrabra taktička odluka, ništa od onoga što su Santos, Mount i Lacey uradili u veznom redu, ne dešava se izolovano. Funkcioniše samo zbog onoga što je United radio bez lopte. I tu je Carrick doneo svoju najhrabriju odluku čitavih priprema. Carrick je ponovo vratio taktiku koju je zapravo bio napustio u posljednja 2 mjeseca prošle sezone. Tada je United sedeo kompaktno, ostajao uzak i gledao da kontra napada umjesto da forsira stvar. Protiv Atletika taj pristup se potpuno okrenuo. United je presovao visoko na terenu, angažujući Simeonove igrače čim bi imali loptu umjesto da čeka da oni naprave prvi korak. Taj pritisak direktno je doveo do drugog gola. Fletcher je čitao pas, ušao ispred njega i vratio loptu za Mbemo da završi. Nije to bio srećan preokret posjeda. To je osmišljena zamka izgrađena od igrača koji se zajedno guraju napred i usuduju Atletico da igra kroz nju. Ali problem je u tome šta stoji iza tog presinga. Harry Maguire i Luke Shaw čine veliki deo te zadnje linije. I nijedan ne nudi brzinu oporavka da pokrije teren ako se presing zaobiđe. Presuj dovoljno visoko i jednom dugom loptom si daleko od izlaganja prostora koji tvoj štoper jednostavno ne može da zatvori dovoljno brzo. Atletico u tim tog dana nije bio u punoj snazi i taj kontekst je važan. Ovo su priprema, ne Novembar daleko od tima izgrađenog da kazni upravo ovu vrstu kockanja. Niko od onoga što United čini do sada nije imao brzinu ili fizikalnost da testira šta se dešava kada se pressing razbije. Sam plan je smeo i jasno je signal onoga što Carrick želi da ovaj tim postane. Ali smeo i testiran su 2 različite stvari. I trenutno ova verzija Uniteda nije naišla ni na koga sposobnog da ih kazni zbog toga. 3 igrača akademije i obnovljeni vezni red ne osvajaju titule sami i niko razuman to ne tvrdi. Forma na pripremama je zavaravala bolje timove od ovog pre toga, ali pravo pitanje nije da li je United pobedio Atletico Madrid. Pitanje je da li je Carrick pronašao nešto što Premier Liga nije vidjela od ovog kluba godinama. Pravi identitet umjesto rotirajuće postave skupih pojačanja koja se nadaju da će to zajedno shvatiti. I div koji spava više od 13 godina počinje da se meškolji, a kada se probudi, svet će zadrhtati. To pitanje se ne odgovara na pripremama.